Znači nije poenta AI da mi napravimo jednu nadogradnju na našu zgradu koja nam već postoji, nego doslovce da izgradimo nove temelje i da napravimo temelje koji mogu da izdrže 10 puta veću zgradu, a ne samo da napravimo još jednu dodatnu nadogradnju. I što kaže CEO NVIDIA da u principu narednih 5 godina će AI projekti proizvesti više milionera nego u poslednjih 20 godina što se desilo u digitalu. Dobar dan svima i dobrodošli u specijalno izdanje serijala AI Talks. Ovog puta snimamo na konferenciji Pogon, događaj koji spaja ljude, ideje i tehnologije sa posebnim fokusom na veštačku inteligenciju. Konferenciju organizuje ICT Hub u partnerstvu sa kompanijom A1 Srbija uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije. Moj sljedeći sagovornik je Mladen Maksić, osnivač i CEO Play Media, lider sa više od 15 godina iskustva u digitalnom marketingu i business developmentu. Radio je sa kompanijama širom sveta, od startupa do globalnih brendova, čak i Fortune 500 kompanijama. Njegov današnji fokus je AI transformacija i njen utjecaj na savremene organizacije. Kao speaker otvara pitanja i deli uvide o tome kako veštačka inteligencija mijenja ne samo procese, već i kulturu, kreativnost i način na koji timovi rastu. U ovom razgovoru govorimo o tome zašto AI transformacija nije samo tehnička promjena, već duboka organizaciona evolucija. Pričamo o realnim primjerima iz prakse, od AI proizvoda koji generišu stotine lidova dnevno za vaše klijente, do projekta Reshaping the Marketing Agency World, koji znam da si ti mlađe jako ponosan, o kome smo već malo i pričali, koji ima za cilj da napravi mini revoluciju u ovoj industriji. I na kraju doteći ćemo se još jedne teme koja mlađi od uvek leži, a to je mentorstvo. Mlađo, dobar dan, dobrodošao. Pričamo na temu AI kao transformacija organizacije, a ne alat. Ja znam da si ti nedavno došao sa američkog kontinenta, odnosno posete Americi, tržišta na kome između ostalog i poslujete kao Play Media i koje je dosta napredno u odnosu na Evropu. Jedan od naših prethodnih sagovornika je skrenuo pažnju na to i dao nam i lep uvod za ovo pitanje, pa sam ja hteo da te pitam šta si nam doneo iz Amerike? Pa prvo na početku da ti se zahvalim na pozivu. Hvala svima što ste došli. I onda u principu po šta sam otišao i šta sam i doneo nazad je neka vrsta, da to kažemo, potvrde da ono sve o čemu pričamo već doslovce godinama, a neke od stvari primenjujemo interno u kompaniji i sa našim klijentima, da na neki način se to zaista dešava u stvarnom svetu. Budžeti su za AI transformacije, znači ne pričamo o digitalnoj transformaciji, nego pričamo o transformacijama kroz veštačku inteligenciju, su ogromni, procesi se zaista menjaju, znači nije u pitanju sad samo neke mikropromene ili pojedinačno korišćenje veštačke inteligencije kao alata, jer je to na posledku i dokazano kroz onako razne studije, istraživanje velikih renomiranih konsultantskih kuća je dokazano da jako veliki procenat u stvari AI projekata propada baš upravo zbog toga što u velike sisteme pokušamo na neki način da uguramo taj deo AI alata i u principu ja mislim da koliko sam ispratio predavanja, sad ne mogu da pričam tačno statistički, ali mislim da je to najverovatnije najčešće korišćena reč danas je upravo AI tools, AI alati, AI tools, AI alati. I onda moje samo onako često bilo pitanje nama onako na marginama dok smo pričali u pauzama, mene tačno zanima kako izgleda neki čudotvorni AI tool koji pomaže ogromnim korporacijama da se nešto jako puno unapredi kod njih. Znači to nisu moguće stvari se ne rade na taj način, nego mora da postoji neka vrsta sistematske promjene o kojoj ćemo na posledku i pričati danas. AI Talks je samo jedna od inicijativa ICT Huba koja vam približavamo praktičnu stranu veštačke inteligencije. Pored toga, kompanije sa kojima mi radimo, vodimo kroz sve segmente AI transformacije i pomažemo da podignu nivo AI pismenosti, precizno urade identifikaciju AI potencijala i uvedu AI agenti alate koje donose merljive rezultate. Finansijama, marketingu, HR-u i drugim sektorima, ali i na nivou celih kompanija. Ukoliko u vašoj kompaniji postoji interesovanje za primjenu veštačke inteligencije, a niste sigurni odakle da počnete, pozivamo vas da uradite naš test procene zrelosti primjene veštačke inteligencije na našem sajtu koji je potpuno besplatan. Link se nalazi u prvom komentaru, a vi uživajte u nastavku ove epizode. Malo pre smo se dotakli na pauzi jedne teme, mislim da je bilo super da podelimo sa svima koliko se zapravo ulaže u ovoj oblasti trenutno, koji je tvoj utisak? U Srbiji, u svetu, u Evropskoj uniji? U Americi. U Americi to nikad se ništa nije toliko ulagalo, doslovce.
Znači pričamo o budžetima koji su čak ponekad onako negde abnormalni i kao što pričaju ljudi često sad o AI balonu i nekoj stvari koja će uticati na jednu globalnu ekonomiju doslovce. To nije isključeno da će se desiti što se tiče ekonomske perspektive. Sa druge strane da je AI revolucija u toku, a da svi hoće da ulože u nešto što je novo i nešto što je revolucionarno, to je definitivno da je tako i mislim u principu nema više nazad i budžeti se neće sigurno smanjivati. Tim u vezi, ja sam nedavno pročitao podatak da je prvi put u Americi u istoriji, u GDP-u jedna stavka koja je premašila consumer spending jeste ulaganje u AI, tako da mislim da možemo da povučemo paralelu da to dosta govori o tome. Pomenuo si tools, danas ne sumnjam da je dosta toga bilo na drugim mestima, ne u ovoj sali o alatima, mi smo ovdje pričali dosta i o procesima i o rješenjima. Znamo da su svi fokusirani na potragu za alatima, to je ono što i mi vidimo negde u praksi. Svi prilaze i pitaju koji su to alati koje možemo da koristimo. Da li je AI samo alat ili je i nešto više od toga? Pa ovako, znači, alat, prvo da posmatramo alat i da čisto budemo clear što se tiče digitalnih alata. Svaki alat rešava određeni zadatak. Znači, cilj alata je da rešava određeni zadatak. Da li AI možda se koristi kao alat? Naravno što se može koristiti kao alat, koristi ga masovno ljudi za nebrojeni broj primjena. Znači, AI može da bude alat, ali poenta u stvari upotrebe AI je da transformiše organizaciju i da na neki način ne pristupamo tome kao samo još jednom setu alata u našim alatima i ja to često uporedim s ljudima onako, pričamo posle delimično i o real estate-u, znači nije poenta AI da mi napravimo jednu nadogradnju na našu zgradu koja nam već postoji, nego doslovce da izgradimo nove temelje i da napravimo temelje koji mogu da izdrže 10 puta veću zgradu, a ne samo da napravimo još jednu dodatnu nadogradnju i negde upravo ovakvim promenama koje se tiču ovakvih sistemskih promenama u koje je obuhvaćen AI, na neki način ćemo transformisati kompanije da pređu iz digitalnih kompanija, da pređu ajde da ih nazovemo inteligentne kompanije. Naš prethodni sagovornik iz Gigatrona, Vladimir Ćuk, je rekao da su oni kada su počeli da primenjuju AI u okviru e-commerce-a morali da preispitaju neke svoje procese, što mi se jako svidjelo kao uvodno pitanje koje sam ja spremio za tebe. Da li po defaultu procesi ostaju nepromenjeni i da li mi možemo sad ovu tehnologiju tek tako samo da promenimo na postojeće procese ili da jedan korak napravimo unazad i da preispitamo postojeće procese, odnosno postojeće načine rada? Mi bi svi voljeli da to samo da utaknemo nešto dodatno, to sve ide brže i da to sve super, tako da to nažalost nije tako, ali bi negde i na prvom mjestu menadžer u velikim kompanijama negde onako podsjetio da promene nisu uvek negativne promene i nešto što sad kao treba da progutamo ovu gorku pilulu, da napravimo promenu, moramo da redizajniramo kompletno pristup i principe rada, sisteme koji će da se unaprede, nije poenta, znači bukvalno da ih redizajniramo. Sisteme, znači obavezno izgradnje novih sistema bez ikakvih implementacije i pravljenja nekih veštačkih tvorevina. Kako to izgleda na vašem primjeru u Play Media? Ovako, mi smo mala kompanija, tako da mi volimo da radimo stvari prilično agilno, to je da menjamo stvari on the flow, znači nije ono sad kao resetovali smo sve, odjednom smo počeli da primenjujemo stvari potpuno drugačije, nego prva stvar koja je bila, to su repetitivne stvari, a da ih nazovemo repetitivne dosadne stvari koje treba da se reše, to je prvi jedan deo. Drugi deo je komunikacija sa klijentima između članova tima, to je deo koji se može vrlo lako automatizovati i na posledku je onda kreiranje sadržaja. Još jedan deo koji se može automatizovati. Znači, to su 3 stvari koje definitivno mogu u našem biznisu najlakše, pod navodnicima, da se implementiraju. Ja smo gledali kako izgledaju flowovi, da možemo te stvari u stvari da automatizujemo, da ubacimo, da ih praktično powerujemo, to je da ih augmentujemo sa AI-em i na posledku da ih isporučimo kroz automatizaciju. Što se tiče real estate-a, prva stvar koja je važna za napomenuti, imajući u vidu brojeve koje si spomenuo, ne pričamo o tržištu Srbije, kad pričamo 100 lidova na dnevnom nivou, ne pričamo o tržištu Srbije, pričamo o tržištu koje je 300 miliona plus ljudi, tako da je na kome mi uglavnom radimo što se tiče real estate-a, znači zbog toga su te cifre u pitanju, znači nije srpska zgrada koja se prodaje, pa imamo 100 lidova dnevno. Jedan deo je optimizovanje sadržaja koji se optimizuje naspram podataka koje imamo od kompanija. Još jedna važna stvar za napomenuti je
mogu da kažem AI readiness kompanije u Srbiji, jer digitalna svest i kod kompanije i kod konzumera u Americi je daleko na drugom nivou, imaju mnogo sređenije podatke i to je ono nešto prvo čime moramo se pozabavimo na ovim prostorima. Znači mi smo dobili lepe setove podataka iz kojih smo mogli da puno naučimo za kratko vreme i da napravimo automatizovani sistem koji prilagođava sadržaj, koji prilagođava ad-ove, serviranje tih ad-ova i konkretno personalizaciju, a posle doslovce kompletan flow je napravljen i u posljednjem delu kroz AI real estate agenta koji doslovce do posljednjeg momenta zakaže sastanak i gledanje nekog propertija zakaže bukvalno u kalendaru pravom čoveku, real estate agentu koji onda odlazi na sastanak ili na posledku na gledanje određenog stana, kuće ili šta god. Što se tiče i vašeg projekta o kome, ajde da kažem, vi ne pričate toliko mnogo, a u duhu AI Talksa i konferencije, s obzirom da volimo da otkrivamo neke praktične i ekskluzivne stvari. Reshaping Marketing Agency World, a na koji način planirate da izvedete ovu mini revoluciju u ovoj industriji? Pa prvo, volim reč revolucije, volim ovaj deo reshaping, nismo ga mi sastavili ovako da je reshaping marketing world, iako dobro zvuči, trebali bi ga razmotriti svakako. Ideja nam je u stvari i ono što smo kroz veliki broj sastanaka sa raznim investicionim fondovima i raznim potencijalnim korisnicima na početku te platforme na kojoj radimo je onako negde se ima zaključak da će tako izgledati svet marketinga u digitalu narednih 4-5 godina kod svih. Sad ko će uraditi, koliko rešenja će postojati, nebitno, postoji CRM-ova milion rešenja, nije to toliko bitno. Cijela poenta je da imamo jedan multi-agent sistem koji ima bazu podataka, koji ima centralizovani mozak po klijentu, koji ima centralizovani, da ga nazovemo mozak, centralnu inteligenciju na nivou celokupne agencije koja uči iz nekih kampanja na kojima radimo, a mimo toga imamo pojedinačne mozgove ili data warehouse ili kako god to nazvali, koji pomažu agentima da razumeju brand što je bolje. Imamo naravno human in the loop koji služi tu kao neka vrsta quality assurance-a sa jedne strane, sa druge strane služi da bi mogao bolje da vodi taj proces. I ja to onako često uporedim i sa vozačem Formula 1. Mi pokušamo da napravimo neku Formulu 1, treba nam ozbiljan vozač koji će voziti tu Formulu 1. Iza tog vozača se nalaze takozvani guardrails, koji su u principu set legal pravila, set brandinga, set raznoraznih ograda koje stoje iza tog čoveka da ga zaštite od potencijalno nekih negativnih posledica kao u vožnji kao u trci Formule 1 ili kako god. Te zaštite služe u stvari zaštite njega i da zaštite brand, da ne izađe nešto što ne bi trebalo, što nije u skladu sa legalom ili sa brandingom, i ukoliko dođe do te ograde može da bounce nazad na čoveka koji je u cijelom lupu ili može da prođe na posledku i da bude public. U jednom idealnom scenariju ili ajde da kažem u nekom plastičnom primjeru, kako bi izgledao jedan slučaj u kome klijent dolazi i daje određeni zadatak tom multi-agent sistemu i šta je ono što multi-agent sistem isporučuje kao neki value da kažemo za klijenta? Da približimo malo. U idealnom scenariju bi to doslovce značilo da može, spomenuo si e-commerce bilo kog tipa, da može doslovce direktor marketinga da iskomunicira koji je cilj date kampanje, koje sve kanale se koriste, koji su da ima pritom podsjetnik, imamo pre toga loadovanu kompletnu databazu u mozak operacije i svih prethodnih kampanja. Ovaj sistem uči šta se dešava i on kaže ovo mi je cilj, ovo želim da postignem, ovo je ovako, onako, opiše kompletno šta želi da postigne i ide back and forth sa strategistom koji je u stvari AI i on dalje deliveruje u multi-agent komunikaciji, deliveruje šta treba da se uradi, da li treba vizual, da li treba key vizual, da li treba neka adaptacija i na posledku onda u idealnom scenariju se to i publishuje i ide live. Da li ti misliš da je ovo jedan od načina na koji će ova industrija biti i promenjena? Dobra stvar je što će mali timovi mogu da prave velike promene na tržištu, što danas imate, osim ogromnih budžeta koji ulaze u projekte, oni ulaze kao neka vrsta iz zaštite velike kompanije od malih timova koji su odlučili da bootstrapuju, ali ne moraju sad više da bootstrapuju tako što skupe milione da bi pokrenuli projekat, nego mogu to da urade nemerljivo brže i da imaju MVP koji izgleda skoro kao gotov proizvod, što opet je dodatno dobra stvar i mislim da će mali timovi ovde prilično onako se pokazati i što kaže CEO Nvidia da u principu narednih 5 godina će AI projekti proizvesti više milionera nego u poslednjih 20 godina što se desilo u digitalu.
Hvala ti puno na izdvojenom vremenu danas, što si bio naš gost. Puno sreće u daljem radu. Bio je to Mladen Maksić, CEO kompanije Play Media.